Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiag ita kat naggapo. Kan ni pagayam Marisa iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ni Arnel ti pakabuklan ti arapaap ko. Iso ti nagbalin nga inspirasyon ko. Inna matawan ti relasyon mi. Ingkarik iti bagik, asaan akon nga agayat pay iti sabali. Nga mitimay sa nga aldaw, adda nadamag ko, adyak pulos, ninamnama. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Marisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, agawid tamot langan, Marisa. Makabannog tagpaling kinukasto ang nagado ti tao. Oy, Marisa! Long time no see. Kumusta? Mayat matlat naman. Kimutong ka mat. Dapo iti stress iti trabaho. Ay, adaman damagakan ka. Ijay taigit. Anya ka di day tama nang. Da kayo kadipay ka ni Arnel? Ha? When? Marisa, adang tricycle anaya ba? Umikan. Damagag tanakitak ni Arnel nga da kadwa na asabali a babae. Kasinsin na siguro dyan nakita. Anya ka sinsin? Katog sinsin mo buday dyan restaurant nakakita ka dakwada. Marisa, intan. Mabit lang manang. Jak tumot nga minapicturan idi. Ta, exact tumot nga impatarimaan ko di cellphone ko. Ay na, nag-sweet na ko naktumot. Long hair di babae, kan islim ti pamagina. Napo daw. Isungarot adinamag ko, no da kayo pa'y aging gaita. Apay asaan ka mat amatagtagarin? Anya ti inchismis kan kada di Flora. Ni kano Arnel. Ay naading ko namin anon ana ipabarangay da di babae. Gaputa naglaing nga agaramid iti istorya. Apay, mamati ka iti imbagbagana. Jack nga rod amo. Kaya't nakalaang nga stressen day jay. Tanagsina dakin nila kay na. Ngata. Mamati ka kanyak. Numero 1 at chismosa day di Flora. Anya aya ti imbagana kan ka, may papankin ni Arnel. Adda kano nakita na babae akadwa ni Arnel. Nag-sweet da kano. Panagkunam, maaramid ni Arnel day takan ka? Am mo yun titunggal maysa. Inyam muna kamatan ka dagi tinaganak na. Pagduado ampay ka di, ti relasyon nyo? Marisa, kasapulan ka ni manager dyan report tayo iti sales. Ha? Kwa. Aramidak pailaan. Itay ko pa'y madlaw akasla absent-minded ka. Uy, kasta ka diya talaga ti kunada nga in love. Agtal na ka man. Aywan gayam, sakbay arimor anapan nagkulek iti bayad ni Ruel, pakpakumustaan na ka ha. Sino day ta Arwel? Saan mo pa'y gayam nga am mo? Isujay baro a collection officer tayo. Kasukat jay nag-resign? Gwapo matsi ka. Natayag kan nabakad. Kan amom, nag-cute dagiti mata na, nang runa no umisam. Adan boyfriend ko. Ni, pakpakumustaan na kalaang mata. Busy ka nga minakanayon. Iso asaan mo ang mapanpansin. Ang basta, no nakatugaw ka dito office, kanayon nakatalyawan. Aramidak man lang ang dyan report ko. Oy, kumusta kayo gayam ka ni Papa Arnel? Oh, apay anagsannaay ka? Saan ka matan anaragsak nga gipadamag akas idi? Man-mano nga minan nga ag-text. No agdamagak, wen kan saan, kasjay laang ti reply na. Panagkunam, anya nga tati kayat asawon day jay. Hello, Arnel. Hello, Kumusta kan? Marisa. Busy ak dito'y trabaho. Ano ti paparamid di boss? Di mo mat nga minsong batan dagiti text ko kan ka. Karep-reply ko lang mata. Day jay laang,
Nagatidog ti ang text ko kan ka. Thumbs up la ang ti reply mo. Imbagak matkin ka busy ak. Oh, ay ayaban na ko ni boss. Bye. Arnel? Hello? In off na ti cellphone na. Pudnun samot dya impadamag kanyak ni Manang Flora. Pudnun sang agpaiso. Oh, si Kamat Gayam. Umay ko bisitaan ni Marisa manang. Duan nga daw sana si Mrag. Ay, jakman amukan ko na. Agtrangkason sa kano. Ala, umunog ka ah. Agyaman ak manang. Agtugaw ka tain nakayaban. Marisa. Marisa, adda bisitam. Asino? Ni Beth. Rumor ka pala dita silid mo. Taur-urayan na ka. Madanagan akman kan ka. Agtrangkaso ka kadiya talaga? Oh, saan ka matanabara? Jakman amo. Nagsakit ako na niya. Apay ka di. Amon. Marik na ka talaga ang nagbaliwan ni Arnel. Saanan akas iti sigod. Wen nga rod. Saan nakamatan nga umay suksukunan ni ja office? Idi inawagak. Makaungat pa'y kanyak. Dagita ti sinyales, ana fall out of love kan ka ti boyfriend mo. Innam atawan ti relasyon mi. Kastoy ka di ti pagbanagan na. Hello, Arnel. Nalobaten da ito yung cellphone ko, iti ka aawag mo. Apay aya, anya ti problema, Marisa? Saan ka kumamot ang makaungat kanyak? Kahit ko lang agsarita ta. Marisa? Saan kan akas idi? Tsakayatin, Marisa. Anyat kahit mo asawhan. Narigat ka di amawatan ti imbagakin ka. Nauma akon iti relasyon ta. Tsaka mo, ngam napukawan tiriknakan ka. Mabalin ka ding agkita ta. Masapula pagsaritaan ta daytoy. Nagbayagan ti relasyon ta. Pangaasim Arnel. Anya ka di ti basol ko kan ka. Ibagam ko makanyag. Adda ka di nagkurangak. Saan mo pabasulan ti bagim? Awan basol mo. Gapo ka di tadan na sara ka masabali. Dayta ka di ti makagapo. Marisa, Apay nga itala nga ibagam kanyag. diyan kaya't asaktan tiriknam. Tay-tay mingak ti umno apanawan. Kat kita, ibagakon kan ka. Aglinipatan. Anya. Apay nakasunglass ka, uray dito unag ti balay. Kuamanang, nasakit dagiti matak. Agsor ay saksa. Saan nga uso ti sore eyes ita? Nan, kita agman dagita matam. Ay, saanan? Nagsangit ka niya. Saan mon nga ilibak? Tanangag ko ti panagsasaibak mo idirabi iti silid mo. Saan ka nakaturo ka niya? Manang, awan kamin ka ni Arnel. Puno dya baga kanyak ni Manang Flora. At dan sa bali a babae itibiyag ni Arnel. Kasano anak pasamak dayta? Kunak man no plano yun ti agkasar. Ay, sayang ti innam atawan a relasyon yun no kasta. Nasakit ti ulo kamang panunod. Ala, kasta talaga ading ko. Anya ngay nga ron. Ado ti lalaki dita. Masarakam to lataye mas deserving ngam dayjay nga Arnel. Saan ka pailang akasarsarita ita? Tambok ti pagdaldalanam. Agyaman ako na, Beth. Good morning, mga madam. Nagsapa ka mo na sumara, Cruel? Ado ngamin itati singirak, Ma'am Beth. Ma'am Marisa, para kan ka. Uy! Red roses na talaga? With matching chocolates? Nag-sweet mo tan?
Thank you, Ruel. Ngam, saan ko mata birthday ita Awatem lata ka din. Sige ma'am. Panawan kayo pa dito office. Bye. Agananad ka. Beth, anya ti kayat na asawan? Apay nga damag ka iti kasta. Nabayagan nga agrayo ni Ruel kan ka. Dimlaang madmadlaw. Tani Arnel ti sentro ti atensyon mo. Inistoryam ka di kankwana, tinapasamak. Wan? Ay, saan gayam? Inistoryam amin? Nagdamagmat ngamin. Di sinong bata. Agawid ka din, Ma'am Marisa. Uwan. Si Kangay. Adda ka di urayam? Sikat urayak. Itulod kan ije balayo, no kayat mo. Ha? Makatudtudon, ma'am. Isong itulod kan. Binulod ko jay kotsi ni manong ko. Isuti pang itulod ko kan ka. Intan. Agyaman na Cruel. Nagkering kagayam. Awan ng yaman na, ma'am. Idi pa yung ararapaapag, ama itulod ka kastoy. Ita, natungpal matlangan. Dinak man angawon iti kasta? Pudno ti pagbagak, ma'am. Nag-resign na ki Jay Sigud na trabaho ka security guard. Idi na amuak nga da nag-resign na kolektoryo. Kasta ka di? Sa dino tinagtrabahwam ka security guard? Ijay bangko, akanayon mo amalabsan tunggal sumra ka iti trabaho. Tsaka mo nga da ka ijay. Kada lumabas ka, makita ka. Asidagtan iti balay mi. Dumagas ka pa'y tagkape ka. Di mo kunaan, adi mo kayat. Wagas kumatan nga agyaman kan ka, iti panangitulod mo kanya. Aywan, malagipon. Ijay bang ko ti pakakit-kitaakan ka idi. Kanayon ka makita idi jay. O sige, agistorya kayo kin ni Marisa. Tamapanak man nagtimpla iti kapeyo. Pasensya kan akan ni manang ko. Nagado ti damdamagan na kan ka. Naragsak akasarsarita ni manang mo. Talaga akas jay na. Mabalin ka di nga umayak agpasyar. Roel, amumot ng tinapasamak kada kami ka ni Arnel. Jack pa'y naka-move on. Nakasagana ak nga aguray, iti umno a panawan. Marisa, isurot nak mamut ka ni Ruel no ag-date kayo? Agdidit kami ayamat. Ay na, amok, agkita kayo inton bigat ije restaurant. Nakaamwam manan. Ni Ruel, uray siya pero naklaang. Wana, umay kantulat ta. Lipate mo ni Arnel, tadamat ta ni Ruel, akasukat na. Umay ka nun de chaperon ta. Talaga gayang nga inayabang ni Bethania. Marisa! Ay na! Ay, kunakon ka tas kadayta. Limok magkamot ngamin. Limok magak ka di, mana? Ay na, talaga nga nakamove on kan ni Arnel anya. Adamot baro akadwamon. Ang katrabahwak ni Ruel. Adayo ang mas gwapo ngam ni Arnel. Bagay kayo. Ayun gayam, addamanan ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Nagsina ka numot da Arnel kan jay GF na. Saan ang nagbayag ti relasyon da? Istorya ko mano apay ang nagsina da ng addamot ka date mo. Iso nga, inton maminsan tulaangan. Mas daawak. Apay nga inawagan na kang agkita ta dito'y parke. Agyaman ak ta pinatgam tikid daw ko ken ka. Apay akinid daw mo nga agkita ta. Marisa, Di mo igaman ti imak, Arnel. taapay. Saan ka din ang mabalin?
Addan sa bali nga ay ayatak. Kunakon kat. Basol ko. Aklo na kabasol ko. Ngam na amiris ko nga aging gaita. Si kalat tate ay ayatek. No amok la kuma. Sinalwadak kumati relasyon ta idi. Naudin da idi apa nagkita mi kini Arnel, Mr. Lonely. Kat ita, plan-planwen min ti agkalaysa. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko tay kunada. Maam-ammom ti kapkap na kam nga ayat. No ammom ti aguray. Sumangbay ka ito umno apanawen. Ti pan nakapaay kat saan na akayat asawen nga agpatinggan ti amin. Tadaytoy kat mabalin apang rugyan ti mas nasaysaya at agundaway. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.